Set ili Hrvoje Marjanović. Ja sam Dreki iz grupe Krankšvester. I evo nas tu u WC-u. Sotonina mokraća teče u potocima. Znači, što mislite o vizualu Brucošijade koji vas je predstavio? U skladu s našim izričajem. Da, vrlo cream bias, to bi rekao da je. Da, ovo je baš da. Ovo je neki polu cream pie, da. To je gospodin Marko Mrvuš napravio. Objasni šta si ti mislio pod ovim. Šta je ovo? Pa nisam ja ništa mislio, mislim to je A što nam možete reći o ratu? Rat će. Novi single, 3.11. Krankšvester na svim radio postajama i televizijama. Mi smo u novom singlu napravili jednu apokaliptičnu ratnu party himnu i jedva čekamo da ljudi čuju. Tako da će biti to naš komentar rata. A što je toliko zanimljivo oko Rijeke da se i dalje vraćate? Pa iskreno, Rijeka je uvijek bila fenomenalno mjesto za nastupe i doslovno se ne mogu sjetiti jednog lošeg ili prosječnog nastupa i svaki put kad nas pozovu definitivno pristajemo i vraćamo se. Danas smo baš pričali da volimo Rijeku i volimo se uvijek vratiti. Ovdje uvijek budu odlični koncerti i Rijeka nam uvijek ima predobre prostore za nastup, znači pogon kulture, pa onda Palah koji sad ne radi ili radi, nema pojma. Ali svaki put se vratimo u Rijeku i bude odličan part. Znači možete preboljeti smrdljive WC? Znači zbog Rijeke ću u pisoaru, brate, bili raditi intervju. Gdje je baka iz Splita? Još je uvijek tu, ona ti je živjela, znači, u srcu. Ona je živjela pored tu gdje je koncert održavan i ona je došla i pozvana je gore na binu i onda jednostavno nam je ukrala nas. Mi smo bili u Bakinom dvorištu kad smo nastupali u Splitu, to je njezin prostor, tako da punim pravom je imala sve dozvole da se popne na stage i ukrade show. A što bi se rekli, koja vas je predgrupa najbolje pripremila? Ovi likovi su neumorni. Prošli puta kad su nam bili predgrupa čekali smo, ja imam osjećaj, jedno 5 ili 6 sati da nam završe nastup. Nisu bili predgrupa, nek poslije grupa smo bili, oni su nastupali 5 sati, da smo mi došli i nastupali sat i pol vremena. Možete li poredati 5 supstanci od najboljih do najgorih? Aspirin, Andol, Lekadol i... Stavio na prvo mjesto. Magnezi. Eto, znači došli smo do kraja našeg intervjua. Imate li možda nešto za poručiti za vašu publiku ili za našu ekipu iz Kišobrana? Dođite večeras unatoč kiši. Glavnom album izlazi novi, Krankšvester, zove se Dobri dečki. Početkom 12. mjeseca, znači prije Božića, najnoviji švester, 17 pjesama. 3.11. ide prvi single s tog albuma i... Dalje ostaje najljepši poklon za Božić i dalje. Imali smo najljepši poklon za Valentinovo, ali sad imamo jedan od ljepših poklona za Božić.